bavandimwe bakunze umupira w'amaguru, cyane cyane abakunzi ba APR Football Club, nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, tubifurije ikaze kuri Mambo Sport TV, aho amakuru agezeho asesenguwe atabogamye agera ku rwego rwo hejuru. Uyu munsi turagaruka ku nkuru iri kuvugisha benshi, inkuru ishimangira ko APR Football Club Nyamukandagira itangiye urugamba rushya rwo guhangana n'andi makipe atarayo mu Rwanda gusa, ahubwo ko no ku rwego rwa Afurika ubu tayari APR FC yamaze kwambuka. Iyo nkuru ni ishyirwa ku mugaragaro ry'umutoza mushya w'iyi kipe, na wundi akaba ari Taheb Abdelrahim ukomoka mu gihugu cya Maroc, iwabo wa Hakimu Ashrafu Hakimi, mu gihugu cy'umupira cyane. Nyuma yo gutandukana n'umutoza wayo ari we Darko Novic, ikipe ya APR Football Club yatangiye urugendo rwo gushakisha umusimbura ubasha gutera intambwe Darko Novic atigeze ageraho kiri muri EPR. Nta gushidikanya ko nta ntego APR itari yo gusubira inyuma, ahubwo no kujya ku rwego mpuzamahanga rwisumbuyeho. Imaze ibyumweru byinshi havugwa amazina menshi, abandi bavuye muri Afurika y'Epfo, abigeze gutoza muri Algeria ndetse n'abandi bigaragaje mu marushanwa ya CAF Champions League, ariko uwo ikipe yahisemo n'umwe na wundi ni Taheb Abdelrahim, umutoza w'imyaka irenga 50 y'amavuko, dore ko ubu ngubu ari gukabakaba mu myaka 61 y'amavuko, ufite uburambe mu butoza ndetse n'ubumenyi butandukanye azaniye mu ikipe n'igitinyiro gihambaye, umutoza ukomeye. Taheb Abdelrahim yatoje amakipe menshi atandukanye muri Maroc no mu bindi bihugu byo muri Afurika y'Amajyaruguru, ubwo turavuga mu Barabu. Azwiho gushyira ku murongo ekipe, gutegura neza abakinnyi bakiri batoya ndetse no gukina umupira ugezweho uzwi nk'uwa TikTok, ucagagura abakeba buhoro buhoro kugeza abonye igitego. Kwinjira muri APR kuri we ni amahirwe yo kwerekana ko ashoboye gukorera ibirenze ibyo yakoze ahandi. Ese ushobora kwibaza APR yamuzanye kubera iki? Kuki APR yahisemo umutoza w'umunyamaroc? Ntabwo ari ukubera izina cyangwa amashuri gusa, ahubwo ni strategy ikipe yashyizeho kugira ngo ishoboye gukina neza mbere y'abafana, dore ko abakunzi ba APR akenshi bajya binubira ikipe yabo ko ikina umupira udashimishije, kabone nubwo cyabaga yanatsinze. Unagira gahunda ihamye yo gutoza ikipe y'ubutaha ku buryo ibintu bye byose biri ku murongo, APR kugira ngo irusheho gukomera. APR yiteguye gukina imikino ya CAF Champions League, aho igomba kugira umutoza ushobora guhangana n'amakipe akomeye nka Al Ahly, TP Mazembe, Simba Sport Club na Young Africans n'ayandi. Taheb afite uburambe muri izo marushanwa yose agiye akomeye, nk'uko mubibona kuri ano mashusho turi kugenda tubereka. Umutoza ari kugenda asinya mu ikipe ya APR Football Club. Yes, amakuru yacu reka tuyakomeze. Ubwo yageraga i Kigali yakiriwe n'ubuyobozi bwa APR FC mu buryo bwihariye.
bamuhaye ikaze nk'umuntu ugiye gufata inshingano zitari zoroshye. Gutsindwa byo ni ibibazo no kongera gutsindira ibikombe bikomeye. Kuva yahagera yatangiye kuganira n'abatoza b'inkingi bashinzwe imyitozo ngororamubiri ndetse yanatangiye kuganira n'abakinnyi ku giti cyabo. Taleb Abdelrahim yagize ati ubutumwa bwe yagize ati APR ni ikipe ifite intego ishingiye ku iterambere ryayo. Ndi hano kugira ngo dutware ibikombe kandi dutegure ejo hazaza h'iyi kipe. Abafana bazanyurwa n'umupira tuzakinisha. Iri jambo niryo ryahaye icyizere abafana harimo n'abari biteguye gutakaza icyizere mu ekipe, dore ko bamwe bagiye bashinja ikipe kuzana abakinnyi badashoboye. Ese abafana baramwemera? Hari abamushidikanyaho bavuga ko atazi umupira wo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ariko hari n'abandi bashingiye bavuga ko umutoza mwiza yigaragaza mu mikorere itari mu mazina gusa. APR nayo yamutumiye ahubwo yamusinyishije kugira ngo azaze kwitwara neza muri ekipe. Yavuze ko yamwizeye bihagije. Amasezerano ye ni ayahe? Amasezerano ya Taleb Abdelrahim yasinye imyaka 2 ashobora kongerwa amasezerano bitewe n'uko azitwara. Yasinye nk'umutoza mukuru, afite ububasha bwo kugena uburyo ikipe ikina, abakinnyi bashya bashakwa, dore ko no gushaka ba rutahizamu no mu mashusho mwajya mubona ndetse n'ibindi. Yemerewe kugira uruhare mu gutegura abatoza bo kumufasha kugira ngo APR ikomeze kwitwara neza. Kuzana umutoza w'inzobere nk'uyu ni ikimenyetso cy'uko umupira w'u Rwanda uri kugana heza. Abanyarwanda bagomba gukomeza gushyigikira ikipe yabo ku rwego ruri hejuru cyane. Ese APR FC iba ikipe ya mbere yo mu Rwanda izanye umutoza usanzwe wubashywe muri Maroc aje gushyira APR ku rundi rwego? Taleb Abdelrahim afite imirimo myinshi yo gutsinda shampiyona, gutsinda Sekafa no kujya mu matsinda ya CAF Champions League. Abafana ba APR igihe kirageze cyo kwiyemeza gushyigikira ekipe yabo no kugirira icyizere ubuyobozi n'umutoza mushya. Niba wumva wishimiye iyi nkuru, kanda subscribe, like, share na comment kuri Mambo Sport TV. Sangiza abandi iyi video maze dukomeze kugeza kuri bumwe amakuru ya siporo atandukanye harimo ubusesenguzi rishingiye ku kuri. Turabashimira ku gihe cyanyu, murakoze kandi muharanire gukomeza gukunda umupira kuko ni umutima w'Abanyarwanda, kandi amakuru meza n'ahandi mwayasanga uretse kuri Mambo Sport TV.